Executive Member uberi kemi ia katanat Tyngka jangka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ubak sibor lang warba haka sengis sedang jangka dorbar Mang Tyngka ke Council haka kat pratrik rempang arja punrio ula Wanrah dak Mang Pynlut Pisa ke balai punrio Klur kendai pu kendai lak prapulai hajar praspa lai Tyngka na kebentar lai benai. Halor kini ke Mang Pynlut Pisa na kebentar lai benai lani ke vote on account budget ke bantrai kam nadu ke sitarik uyayong arja arpunrio hadu ke lai tarik jelio arja arpunrio ubak seibor lang ula ong. Bak executive committee keempat la ban Wanrah dak ke Mang Tyngka ke Bapura namar ba empat yok lut yaki jing ken jing dia. Ulaong baka Mang Tyngka Bapura an sa Wanrah haka sin syong dorbar banwan bat kumbalong menta na kani Mang Pynlut Pisa ka balai benai lamang kendai Klur kat saulak san pui hajar ndrus pa Tyngka syaka General Administration Department kat pralak san pulai hajar kendai spa arpo Tyngka syaka Law Department ar Klur nyopun riulak ndru pusau hajar lai spa ndrupo Tyngka syaka Revenue Budget and Finance Department. Nang ta ar Klur prapsaulak saupui hajar praspa ndrupo Tyngka syaka Forest Department, si Klur prapolak saupulai hajar praspa sanpo Tyngka syaka Administration of Justice and Judicial Department, ar Klur laipun riulak laipukandai hajar sispa sanpo Tyngka syaka Legislative Department, saulak kat ar hajar sanspa arpo Tyngka syaka Education Department, kan riu Klur ar pusaulak kendai pusau hajar nyospa Tyngka syaka Civil Works and Development Department, bat si Klur sanpo kendai lak prapu ar hajar praspa nyopo Tyngka syaka Enforcement Scheme for Protection of Tribal Land and Interest Department. Syukur program haswa dan khidmat sudah ye. Ya jimang Tyngka kebalai kenai kaum. Kalau masyumnya kepada banan kata tikhap sudah executive committee. Banan yang syakir mulai buat TV bertunjuk ke baru khidmat sudah dia berkurang. Hari ini jadi kedudukan kepada kaum sudah senang acara ini. Syukur program pembakalong mentah executive committee kampatlah Wanrah sedih Mang Tyngka kapura tunggu senang acara beliau acara beliau. Nama orang itu Pak Marok bagi cini resep Marok kebanyo kepada kalian tayo akad council ondang Pak Pynlut lang tunjuk yang jimplot expenditure jumlah senang acara urusan beliau. Ondanglah kami untuk hendak untuk tayo kepada untuk naik ke acara beliau. Nama letak nombor penting yang diberikan untuk council yang mentahi ke executive committee dalam konkret yang jimang Tyngka vote on account ke belai benai ke sedang dan sitrik benai yang acara beliau hadu belai putrik benai beliau acara beliau. Ya Mang Tyngka ini budget kapura terus nama acara beliau acara beliau on Wanrah hasil syong dorbar kapal sawat syong nol dari jimang Pynlut kapal nai Mang Tyngka nak mendapatkan kita rekam untuk council kalau ini kepada kaum kekeran nomor 1 kepada General Administration Department kalau kendai Klur khasawlak sanpui jar respa kabar kerana nombor 2 jangka Law Department dalam khat pralak sampai jar kendai sepau kabalai kerana nombor 3 jangka Revenue Budget dan Finance Department kalau Klur yang penduduk penduduk sawajar lai sepau kabasau kerana nombor 4 kepada jangka Forest Department kalau Klur prapsaulak sampai jar praspa pau kawasan kerana nombor 5 kepada juga Administration Justice and Judicial Department kalau Klur prapulak sampai jar praspa pau kawan Rio kerana nombor 6 juga Legislative Department kalau Klur lai penduduk lai jar sispa pau Kabanyau kerana nombor 7 kepada Education Department dalam saulak kedua jar sans Pak Kyrwoh kabapra kerana nombor 8 kepada Civil Work and Development Department dalam kan Klur atau saulak kedua sawajar Yuspa kabakhendai kerana nombor 9 kepada Enforcement Scheme for Protection of Tribal Land and Forest and Interest Department
Kalau Klur san Pynlut no parajar kaspa yuto. Bala bakhen ke total baru jongani kamang Tyngka na kapital lainai. Kalau lain Klur Pynlut no parajar kaspa yuto. Habashim kulan mo mani jimang Tyngka kajimang Pisa Pynlut apo kini lainai. Kalau makapasih blok di dekat juga council, Yosar, Indonesia, Indonesia kena mereka memperoleh kentuk yang mereka di bawah syarikat juga council, bahkan kentuk lalu yang kecil pun nak mereka kita menroy. Nolong kiwi pat kijingan ki council kedai ban pun. Syukur berdoa. Chua ban no ya ka jingkan chula na terpani guru mas pun chongki pin suha bandu ya kini budget or account budget na kita lain akmat keji bahkan suha ban mencuri ya jiman bisa Pynlut na kita jingkat jingbiang hal punya dikam juga council Habatin Peit bahagi kishab plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Wanrah Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya